Hi Mongolia, welcome to 3D. We have been here since 2012. The best thing about 3D is our teachers. They are our assets more than the facilities. They're not only friendly and eligible with ESL, but at the same time, they're really very accommodating. They suit their lessons according to your level. Hi, this is 3D Management. We have the Filipino side and the foreigner sides. The foreigner side, we have the Japanese management, at the same time, the intern managers who are managing basically the students. The academic side is managed by the Filipinos. Here we have the group classes. We have the British communication class. We have the demo. We also have TOEFL and IELTS there. We have English Express, Business English, English for Tourism, and we have the boot camp. We have English for native communication with our American native speaker. We also have our multimedia class, the TOEIC class, and we have our movie understanding and the speech communication class. Our classes are made up of either 6 or 8 students for each class. So this is our annex area. We have roughly 80 classrooms here, which are all one-to-one classes. Other than the usual accommodations that we have in our school, in the dormitory, we also are in partnership with Prestigio. We offer accommodations like deluxe, studio, and one-bedroom accommodation, which is suitable for family and for a big group. So come to 3D. And we are in partnership with Mass Academy. За манай Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар Mass Academy-ээр дамжуулан ирж байгаа бүх оюутнуудаа Филиппин улсад суугаа за бүх Монгол төлөөлөгч нар маань. Миний бие буюу 3D Academy англи хэлний сургуулийн Монгол төлөөлөгч групп зэрэг миний бие та бүхнийг онгоцноос тасуухан авах үйлчилгээнээс ихсүүлээд танд ямар төрлийн үйлчилгээ хэрэгтэй байна? За таныг энэ Филиппин улсад сургууль дээр ирснээс нь хойш таныг буцаж явах цаг хугацаанд нь уртл та бүхэнд туслаад та бүхэнтэйгээ хамт суралцаад ажиллаад явах байгаа юм аа. За манай кампус маань 2 кампустай байгаа. Мэн Булдан, за мөн Нэг Булдан гэсэн 2 кампустай. За манай сургууль маань 7 хоногийн 7 өдөр буюу өдрийн 3 удаагийн хоолтой. За яг одоо кампус 1-р кампус дээр 4 давхарт гараад ирчихсэн байна. 4 давхарт маань яг одоо та бүхэндээ 4 ортой буюу за 4 оюутан байрлаж амьдрах оюутны цэцэр байрандаас хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн 7 хоногийн 2 өдрийн оюутны цэцэр байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, за мөн хувцас сугаах үйлчилгээ, за мөн цагаан ирэлээс солих үйлчилгээг та бүхэн маань авна. Жилийн хувьд маань даваагаас баасан гарыг хүртэл буюу ажлын өдрүүдэд 5 хоног өглөө 8-аас орой 17 цаг хүртэл ордог. За амралтын өдөр буюу BM-ийн гарагтаа та бүхэн маань activity арга хэмжээнд оролцоод за мөн үзэсгэлэнт Cebu арлаар аялангаа, амрангаа суралцахаас боломжтой.